بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لبت أخونا أختم شعبان ما هو فنرى وليريكي بايم ميهم رب بركاتري مائر إجي قطوغا دكيجين وكي خاصة نماتك وكي خاصة دعاتك ذكرتك كو مولي ريغانو ألقمغا أحيا كرا ريب adi Sha'ban mahuge fanarawana duwahuga rode tibumavves bay mihun wara khasa samal kamedde ei wara barakatri may rode kamuga dekigem mehenas lobeta khunna akhtum Sha'ban mahuge fanara vilereya adi eduwahu ge maykama behe gotum waridogen asfawa hadis tahki hadis ilmeringe gatuga saha hadis takennu ehem wima ereki hama amure wake khasa alukame wake khasa zikurtake namatake kurmenne amuko hama damanamadu kura faden damanamadu kura mihaku damanamadu kuram vi vitir kura mihaku vitir kuram vi names wake khasa barakat rekamuga dekigen khasa namatake ko khasa du'atake ko alukamuga mulire ahya kurun ei saha hadisakun sabit wa kamennu adi eduhuge rode tibumaki wes wake khasa barakatri duhikamuga dekigen roden hurumaki ei wes hadis takun sabit wa kamennu ehenennu Sha'ban mahuge fanareki enum fanareke fadan medufe rodahu fifa duhaka wative egotun rodehi fo masalennu masaleke wani Sha'ban fanareki wake khasa fanare barakatri fanare kamuga dekigen egotan rodehi fo emima minukutayen huri habe fulo samal kan devwana kama ummidu kuran egota faittahuga bayan wefawa wahakateki Sha'ban mahuge fanara vilereya fanara duhuga makkama maturkama behe gotum faittahuga bayan wefawa wahakateki saha hadisakun baru libe wahakatakennu e mawduga waridu wefawa hadis tahki balikashi hadis take kama muhaddisun vidawan